перефразируя высказывание одного из моих финских друзей. No, jos saisin vähän toisella tavalla laittaa Aaron minun suomalaisen ystävän lausuntoa, Мог бы сказать, voisin sanoa, что организация НАТО, наверное, с удовольствием бы воевала с Россией до последнего финского солдата. Вам это нужно? Sanoisin, että todennäköisesti NATO mielellään tulisi sotimaan Venäjän kanssa viimeiseen suomalaisen sotilaan. Tarvitsetteko te sellaista? Нам нет. Me emme Мы tarvitse. не хотим. Me emme halua. Но вы сами решаете, чего. Mutta se on teidän päätös, teidän valinta.